Kapitan Enteng! Adto yung tigat-gatang mamantika marituyan. Ay, agyaman ak marikwanang. Nay, padugayam tila kum a beauty products maray. At dapay bangbanglaw, lipstick, make-up, kanda dumapay. Wan amaray. Best seller dagita. Nalaka ama ibos. Amangan numabalay na pautangan na kadagita maray. Tapadasak man agilakaw. Kabailamaya. Ay katun na, inak isursor iji kabang-ibang nga ilay. Basta ikanak iti discount Ay kumabalin lata. Pautangan kay tilakok. Ngam, iti may sa kondisyon, maray. Anya a kondisyon, maray. Nas ka nabayadam ti utang mo kanya kalpasan ti may sa bulan. Day talang? Wen, mayat ka. Ay katun maray. Day talagayam. Aday ta. Umanay ka din day ta dua karton. Ay kat nayunamot tapno at daganas na. Sige, anaya ka 10,000 maray. Ay na, thank you marikwanang. 1 month to pay Wun maray, bayadak adagos. Ang mga noawan pa'y makabulan kat nakabayad akaun. Ayun gayam. Nalipatak nga ibagakan ka. Mga ramid ta iti kasuratan. Nga day nutang mo kanyak. Kalpasan na, agpirma ta adwa. Masapul pa'y aya. Kawan katinton makapirma ta. Agsilpi ta pay. Tapno aday bidensyak no kwa. Na kaslaim bagamutin nga itarayan ka maray. Ay, awan imbaga kakasta, maray. Kasta nga mintararamidag no agpapautangak. Amo mata ni tapanawan, no asino tinakautang, isupay tinatangsit no singirap. Nadoy tayo nyawid mo nakakartaw, tuya. Lako, Nangalaam ngay. inutang ko kini marikwanang. Naimbag man, ta pinautangan na ka. Sa nabalay 1 month to pay. Sigurado ka kadaya mailakom day ta iti lasod laeng ti may sa abulan. Ay katun isursur ko iji kabang-ibang nga ilay. Tapno maibus adagaws. Mala, makaamu ka. At dapay do a karton iji tersina ni marikwanang. Ingkaman kiti alaang. Anya, nukasta. Saan lang ang may sa karton ti inutang mau? Wun, 10,000 aming tigata ti pagpapintas nga inutang kaw. Ay dagdag kilain. Mabayadak tumot laang Sigurado na itaba daw. Marikwanang, gumatangak man. Anyat gatangam maribanang, Sukalaeng. manaw, Maysa, mare. At tutibayad ko. mabitla nga raw. Marikwanang, ni pari badong ka di dyan nakita ka nakabado iti color brown nagkapo dito itersena. Ay, wan, iso, maray. Ay, anya nga dyan nakakarton nga awit na. Lakok nga inutang ni Marituyang. Padasan na kanumot aglako. Anya! Ni, apay nga akas na ti reaksyon mo, maray. Na, kasanungay, no aramidan mat ni Marito yang ka ni Marikwanang, tikas iti inaramid na kanyak iday. Maray, napauli makamatan. Ah, Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay pasensyakan maray, at dala na lagip ko. Kanyat sapsapulam aya, talo katam amin akarton. Anay karga antibado kan papilis. Ay, sapsapulat nga ro dyan listaan ti utang ni Marito yan. Utang? Wen, dyan ngay inutang na frozen foods kanyak. Anapan na insursur ijay kabangibang nga ilay. Aging gaita, saan pa'y fully paid. Agbambanog ka lamang sapsapol dungaw. Di na tumulabayadan. Ay, kat ipakitak lako makankwana kan ipakitak matan kan ni Marikwanang. Masapol aya. Ay, katuan
Imutang nga men ni Marituyang kenkwana iti 3 a karton a pagpapintas. Ibagak laeng metaken ni Marikwanang tapno ammo na ti aramiden na. Masapul aya ang makibiyang ka. Bayam ida. Anyang ita mo no nagbalbaliwan ni Marituyang. Uray Basta ibagak lataken ni Marikwanang tapno ammo na. Ay, di ka man makibibiyang no niya tinagsaritaan da. Na. Inton kwan, si kantumanan ti dakas. Ay, adamot awit yung nakakartaon na natuyang. Agpaili kayo kaday. Saan? O may kula sa ludsudan, no kayat yu ti gumatang itilakaw. Ha? Anya ngay dagitalakom na natuyang. Adda bang banglaw, lotion, kanda dumapay, kwaraw. Ha? Adday ta, agpili kan. Wow! Angam, kaslamot lang dyan, nakita ka nakadisplay dyan tirasina ni Kagawad Kwanang. Wen, ngam siya kun ti paggatangam. Nalakla ka ti panangilako kadagita. 5% off. Uy, mayat ana na to yan. Ala, agpili ka nga rudan, kwaraw. Isupay ang mabawas. Panagkunam, anya nga iti bangbanglo ang maibagay kanyak. No siyak ti saludsudam. Daytoy, color blue ti maibagay kan ka. Tabaro ka pa'y laeng. Sige, gatangak day tamay sa. Basta 5% off Nay, nanatoyang, si kamat ti masabat ko. Anya day ta nakakarton nga awit mo. Lakok dagitaw, John. Ada ka lotion, sabon, bangbanglaw kanda dumapay. Ay, mabit lang tay pakitakan ka. Ang mga noad na magustuhan. Aday ta, agpili kan, John. Anya nga iti mairekomendam kanyak nanatoyang. Di ko mapang ikat iti kamuro ken pimple marks. No kamuro ti parikot mao. Daytoy asabon ti solusyon. Mayat daytoy, John. Epektibaw. Sagmamanungay day toy. 250 laeng. Ay, nagnginamat gayam. Nalakakit di No siyak ti paggatangam, 250 laeng. Ngam no ititirsina ni Marikwanang 300 ti maysa. Aya, Wun, iso agumatang kan kanyak, Joan. Tunakit dino checks. Yay, ni Marituyang magayam. Nay, kapitan, si kamo gayam data masabat ka. Uwan. Mas dawak nga ba? No, sino tayo nakatugaw iti witingsin? Ikaw pala. Sa dino tinagapan. Di taman ka bang ibang barangay, kapitan? Napanak nagisursor iti lakaw. Kasta ka di? Wun, nagadungamin ti sukik ijay. Nasaya at no kasta maray. Malangar maray. Adupay nga minti report, anas kan nga aramidag. No makakapkapi ka. Umay ka di barangay haul. Ado ti kapi ijay. Ay, sige man nga raw, kapitan. Umayak man makikapay. Apay ngay takalang ang nagaway, tuyang. Nakikapiak pa'y ngamin dita barangay hall. Apay aya. Kahit naibos na kitilakaw. Ay, katuan na. Naibusan. Ahap. Daytoy amin tinaglakwak ba daw? Nagadaw asag sa sangagasaw, tuyang. Wan, tulungan nakman di nga agbilang inton madamdam Sige, tulungan ka. Ang sakbay arugyan tati agbilang. Mangantapay. Inururay ka ngaming kahit asumangpay. Tapno aggidan ta ang mga. Tunay. 3 smile. Ay na. 3,000 na ito'y impabilang mo kanyak, tuyang. Anya? Na, 3,000 mo, daytoy binilang ka. Lukas ta, 6,000 laang ti collection ka. Ang mga no nagpautang ka. Ay, wan. At dapay gayam jay inutang da. Apay ngamin ang nagpautang ka. Amo nga inutang mo lang dagitilakaw. Talaga akasta. Saan amaliklikan ti utang? Kasanungan o di dagbayad.
Saan mo't siguro? Sa pa'y dandanin ti Judith mo, ngagbayad iti utang mo kini Mari Kuanang. Inak to agsingayr. Ay nasayat Ibagam nga min kadakwada, nga inutang mo may dayay alakaw. Wun, kastanto ti bagak. Asukar lang tigatanga, Maray. Wan maray. Mabit lang nga rod tayalaan ka. Ay, huwag gaya, Maray. Ipalagip kumanan tayo utang mo, Into no may alunes ti Judith mo. Damag ko na ilakom gaya mo dagiti inutang mo kanyak. Wan maray. Nailakok dagiti daduma. Kurang pa'y ti koleksyon kaw, ta inutang damot dagiti daduma. Ay karugyam tag singiran atap na damot ibayad mo kanyak. Wan maray. Umabot iti 7,000 tinautang. Nagdakkel nga Sana balay, taam-amok mo't dagiti pinautanga. Sigurado nga agbayad dagijay. Sigurado lang nga makabayad ka kanyak. Tano saan mapenalty ka? Wun maray, danag mo na ya. Sino tinakapila, Joan? Di chip kwarog, nana. Sa dinungay ti ayan na. Napanlay di CR. Si kangarudin ti mangitulod kanyak. Amangan numabayag pa'y ni Kwaraw sa pa'y agdardarasak. Ay, sana mabalin Apay ngay. Masapol masurot ti pila. Nagaduka nga amuyaw. Ala, ingka nga rod ayabanan ni Kwaraw. Ibagam kan kwa na nga agdardarasak. Tanas kan ama kasingirak itang aldaw. Partakam pa'y tagmanihaw, Kwaraw. Ay, delikado no partakak na natuyang. Ang mga numadisgrasya ta. Agdardarasak nga raw. Itay payamadlaw ko na pudot ti ulo yaw. Ay, dakkel nga rod ti parikot kaw. Mainay nayon kayo, pay. Anya nga minaya ti parikot maw. Saan dak nga rod aripriplaya ang dagiti nakautang kanyak. Sapay Judith kun inton bigat. Ay, narigat ti kasta na natuyang. Iso nga rod nga agawa am tagmanihaw. Tapno makasingirak adagaw. Maray, ano sampay laeng daytoy 7,000 Anya? Ay, saan aya nagtulagan ta abo at 10,000 tiitin mo kanya? Nalipatam sa matan nga da kasuratan na nagpinirmaan ta. Saan pa'y nga rod anak kabayad dagiti nakautang kanyak, maray? Nakabayad naman wano saan, rumbang lang agbayad ka kanyak. Takas tama tinagtulagan ta. Kasta tinegosyo, Mare. Pangalak ngay nga rod iti pagbayad ka. Kat saan da pa'y nga rod anak kabayad? Dagulit ka mag. Kahit basol ka, ay na, Mare. Saan na kasta tagnegosyo? Ay na, no saan ka makauray? Sigay, si ka nga rodin tagsingir ka dagiti nakautang kanyak. Itad ko, tilistaan kan ka. Nalaing ka mag. Ay, bayadam kit din ti utang mo kanyak. Ay na, awan nga rod Apolos kwartak. Day talaang 7,000 ti adda. Makauray ka kaday. Makauray nga. Anyang amin Di ta kamalangan. Nagadu kita sa umaw. Na, isupay kita daganas na ngag-walk out. Mapantya ka no barangay hall, ita, tuyang. Apay ka na. Inireklamo na ka ni Kagawad Kuanang. Agsasarita kayo ka no barangay hall, inton alauna. Anya? No saan ka kanwa mapan, ipapalod na ka ni Mari Kuanang. At daigam na nga ebidensya. Ay san amabalain ba daw? Diyak kayat ti may balawd. Ay kino di mo kaya't timabalaw. Yung makisarita na sayaat ka ni Mari Kuanang. Di ka nga minagin lalaing Kabailan ni Mari Kuanang timang pabalod kin ka, tuyang. Wanya, bayada mo tay balance mo, Maray. Saan pa'y maray? Numabalin ko ma, ikanak pa'y iti makalawas. Nay, itaman pa'y asan ka ang makaungat ang makisarita kanyak. Naamwam ka din nga nireklamo kay di barangay hall. Wun maray, pangaasim tadinak pa ibalon. Kasanumat nga men. Kung namatlan asino kang agsasaaw. Ay, day tatibidot ko maray. Kat pasinsyaan na kun Ikaray, saanin maulay. Ikanak lang iti may salawas. Tapno mabayadak ti balance ko kun ka.
1 week lang ah. Un maray, 1 week unlay. Sige. Ikang kangarod iti 1 week apawayway. Ang no di ka makabayad, pasensyakan. Taday tuyan ti umunakan mauday ngagpautangakan ka. Saan ka nasuplayan? Tadyak kaya ti may stress gapulaan kan ka. Ay, nahan na to yang. Sika tinagkurang. Iso arumbang lang ang makisarita ka, anasayaan. Saan kumaabari barti sungpat mo iti nakautam? Itikas na, pautangan da kan tumanan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertaining. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.